uko iminsi yicuma ku myaka 41 ubuzima bwa Kim Jong Un nkuko twabubonye ntabwo buvugwaho rumwe. Numwe mu bakuru b'ibihugu bafite umubyibuho ukabije ku buryo indwara z'umutima zahitanye se nawe zishobora kumufata isaha yari yose. Birasa naho n'imbere mu butegetsi bwe cyangwa se mu muryango we batangiye kubyitegura, bategura ushobora kumukorera mu ngata mu gihe urupfu rw'abarumwibye. Mu kwezi kwa 11 mu 2022 bwa mbere ifoto yagiye hanze Kim Jong Un afashe ukuboko umukobwa we Kim Joo-ae. Bari ahantu hari harimo kugeragerezwa ibisasu birasa kure. Kuva ubwo uyu mwana w'imyaka 13 yatangiye kujya agaragara kenshi ari kumwe na se, ibintu bitari bisanzwe. Mu binyamakuru by'imbere muri Korea ya Ruguru, Kim Joo-ae agaragazwa nk'umwana udasanzwe, ikimenyetso cy'uko ubutegetsi bwaba burimo gutangira gutegura abanyakorea ya Ruguru ku mwana w'umukobwa azabayobora umunsi umwe. Nubwo nta byinshi ubutegetsi bwa Korea ya Ruguru buramuvugaho, abasesenguzi n'abatasi batangiye kwinjira mu buzima bw'uyu mwana w'umukobwa ukunze kugaragara ari kumwe na se, by'umwihariko bikaba bitangiye vuba ahangaha ubwo byatangiraga guhuyubiswa ku buzima bwa Kim Jong Un butifashe neza. Ikinyamakuru The New York Times giherutse kwandika ko uyu mwana w'umukobwa asa n'uwasimbuye nyina mu birori n'indi mihango ikomeye mu gihugu. Uretse Kim Joo-ae nta wundi muntu uzi neza niba hari abandi bana Kim Jong Un afite. Icyakora inzego z'ubutasi za Korea y'Epfo zivuga ko byashoboka ko uyu mugabo afite abana babiri, abandi bakavuga ko ari batatu barimo n'umuhungu mukuru kuri Kim Joo-ae